Dobrodošli svima na YouTube kanalu Kađu Vadru. Sa mnom u ovom prvom klipu su Kunda 79, Rista Traktorista i Bald Nuke. Uživajte. Nek ti ne maši. Ti sede. Jebote, ovo je skakućen. Nema kako će ne doputi. To treba da bude. Ja ne mogu da verujem. Kako nas je? A? Ne verujem, brate. On je toliko promašio. Samo da se zaleti. Jednog od jedan. Ne, ova brate, on mene pogađa, ja njega ne mogu. Znači, nešto je zagličalo. Gdje? Gdje je onaj što je bio ovdje? Nemam pojma, jasno. Aha! Lega. Ovo bomba. Ovo bomba. Ide još jedan od dole. Ponovo bomba. Ove bombe, ovo lešile me. Pao sam na leđa, vamo, prolaz. Pucaj. God damn, jajek. Nema. Evo pozadi, pazi negdje. Puca, Nemo. brže puca. Ne vidim gdje. Je ponovo, puca prija mene pravi ubiju. I treba nas pobio. Ja ne gledam da je zavzad, ja gledam da do balkona gdje ima. Mi skontili smo izgubili se oko ove zašle. Daj bre crkni koliko treba ti još kugla, šta je ovo? Joj, ovdje su. Ajde, živi. Oni ništa ne napadaju sem toga. Dolaze na Charlie. I na Eko. Nije bukvalno. Šta me gađe sad? Daj čoveče, umori. Ništa, Ekling ga Eko, da idem uzio neku drugu zastavu, nema šanse da zauzim neko. Pa kako čekaju svuda jebote, šta je bre ovo? Ne vidi. Ne vere. Nema ovi dobro pucaju, dobro se štekaju. Tamo da ih outsmartnemo. Vidi ga, već neki čeka tamo. Pazite leđa.
Šadije, pazi. Evo iza nas. Umri. Nije u vratu. Jest, sad sam dobio asist. Sad je, evo pa. Evo ga tank. Ajde, može neko da vari, ja ću da varim, vi pucajte. Pucajte. Ja sam izašao, aj neko da puca. Pogađu toga jedan put. Vari. Dva manje ovdje. Zajebano. Kako ga ne vare se sad. Pao sam, dolazim ovamo sa boka. Šta iza Dva nas? komada. Jebi ga i... I omaš. Tank. Ovo je vozil gotov. Popravljam. Stignem. Reloade. Problem. Jebe, ajde malo bit će igrat. dobro. Kurje lomice. Problem. Pa nemaš šta. Ptičica. Kurje lomice, čekaj. Problem. Sa desne. Što sam se bavio? Vidim ga. Idem na njega, nemaš šta. Gotovo, to je inače. Opremaš. Eho možda. Ajde. Ptičica dolazi iz baze, imaš tank ispred sebe, ako nastaviš tim putem. Tank ispred sebe, čekaj. Bio je na minimapi neki. Eno, vozila. Dolazi Jeep, jeep onaj sa običan desne, jeep. A na 12, a evo ga. a tank je... Evo je tamo. Hvatiš. Op, šta je ovo? Tenak je ispod nas. Nije tu je. Ja pogledam ga i ništa, da, popravljam. Izašao. Iza mene negdje. Neko me skine. Okej, down. Op. Ide sada ptičica. Gdje brk. Ništa. Dobro, ajde ovako nogu. Ćemo na eho. Ajde. Mok. Pusi. Sve na nivou. Tanki, ne? Znači, izađem do košarije. Jan je tamo. Tu je odmah ispod. Tu je tank iza svakog. Pozdrav ljudi. Pozdrav. Šta je to da? Down tank, okej. Zato dođe. Ali ima još nekog. Leđa. Ja ga ne vidim. Još i tu. Gotovo je nekog ubio. Iza, Košadinac gotov. Rađar, čijem. Ko je ovo? Neko Dobro, hvala, stanu idemo. čep. Bravo, kako ćemo sad na bravo. I brzo je vozila.
ti budi tu negdje blizu brava. O jebe ti mine. Pa smo pucali sada na to. A ne idem, uglavnom. Ništa, ne pogoda. Pazi gađate, Damir je provalio se. Znam. Hvala djel. Tamo naš tank, ne znam Da, pada. nešto, ne vidi ga. Izašao iz tanka. Au, kršće mi tank. Vidi malo. Ovdje su gotovi. Ovo sad Slušao se sam spono- ulazio. Da će se sponovat neko sigurno ovdje. Ovo je čap. Eno ići. Samo zajedno. Tank ovdje. Idi bregaj, bre, smo ti cebro. No što posta. Pogledaj još pošedinci. Evo ga, ispred muda. Gazi govna. Opravljaj. Vare ga. Valimo na tebe. Gotov. Drugi tank, vari, Sedi gotovi, sedi gotovi. vari, drugi na put. I sebe od toga. Jebani taj. Izašao. Sedi. Tank dolazi. Ideš na pričicu. Cebro na pričica gotova. Sebon. Opa. Problem. Down, okej. Ali ima neka zgrada iza nas. Nema, svi cheated, bro. Svi cheateri na serveru. Znači, hvala svima koji su imali strpljenje da gledaju cijel klip do kraja. Šerujte, lajkujte, subscribeujte. Pozdrav do sljedećeg puta.